Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. I pozdrav svima ljudi, ovdje je vaš Bat Sandro, znači. Ljudi, zašto ovako hajpovan, da li se pitate, pitate se, to je zato što završio sam kod Marka Kovsa u videu, nećete vjerovat, bam, znate da je video što sam radio Amazon Echo Alexa zvučnik, pa pogledaj ga, zbog tog sam ovako hajpovan, znači nisam dobro, i ako se pitate zašto je ovdje prazno, to jest, evo ovdje, to je zato što ćemo raditi reakciju, znači da vidimo kako je to prokomentarisao ovaj video. Tako da ne dužimo mnogo, hajmo da počnemo. Evo ga, kao što vidite, reakcija na Amazon Echo Marko Kovs Edition. Sad možemo početi. I dobro. Sad će vi uvesti tak video. U nešto novo, u nešto što još nisam radio. U onaj serijal koji ne znam kak da nazovem, a sam bio radio već prije par mjeseci i dalje ne znam naslov. Tako da mi dole u komentarima recite neki dobar naslov, a da ne zvuči reakcije. Pa ako ovaj video dobi puno lajkova, možda napravim još koji ovakav video. Evo moga ovdje. Drugi odmah. Prije par tjedana se desio onaj meme sa Amazon Echo. I naravno, neko je mora napraviti Amazon Echo svojim glasom. A to sam ja. Naravno, ja sam na Instagramu dobio jako puno poruka koje glase Marko reagiraj na Amazon Echo, Marko Kovs Edition. Ja sam rekao, može. Tako da ljudi moji, ja sam poslao najmanje jedno 4-5 poruka. dobrodošli u Ali pošto prvo ide video od ovog momka, mi ćemo preskočiti na moj dio, zato što, eto, moj dio. Ali vidio sam da tu ima Marko Kovs i Bloodmaster Edition. Ajmo vidjeti što je to. Train to a tour Da, bus, Sandro. still the same game except I'm Sandro. pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Sandro, I brate, šta ima vidi. ljudi, moje ime je Sandro. Sandro, brate, vidi, dobar intro. Joj, I dobro, što na video ljudi, danas sam ljudi napravio parodiju na onaj zvučnik. Parodija. Gledali ste vjerovatno, dosta se parodija sada pravi, ja sam uzeo glasove od Marka Kovsa i od Bloda sam napravio parodiju. Ali kao da sam ja ispred njega sama priča. Ovaj zvučnik, tako da ljudi šaljite ovo. Biće dobro, biće. A kako sam ja potonuo ovo video? Znate šta, ja sam ovaj video pravio do 1:30 noći. Tako da sam ja bio sav smoren ovdje i nekako nisam bio pun energije ko sad, znači ovako. Marku i Blodu da i oni vidi. I naravno, ako vam sviđa video ostavite like i subscribe. Uživajte. Može, ostavite like, ako će biti dobro. I subscribe. Is it on? Da, jel radi? Zaboravim. Radi. Can it hear me right now? Sad ćemo vidjeti kak je Sandro ovo napravio. A vrlo profesionalno. Alexa, Well, what does it do? Alexa, what do you do? I danas, Marko, šta igramo? Skywars. Awesome. Wait, I want to try. Alexa, what time is it? Saznajte. Neće preživjeti, ne morate niš saznat kad znate da ćemo umreti. Saznajte svim bližnjim kinima. Bližnja Kina, da. Bližnjim kinjama. Ovo je vrh, znači ja kad sam ento ovaj video, znači kakav je bližnjim kinjima, ja sam umro, znači. Alexa, how tall is Mount Everest? Svaki put kad izađem iz te njegove kuće uvijek ima 15 katova više. Alexa, add that. Everest. Amazon Echo. Ništa ljudi moji, ovdje ćemo onda stati. Hvala puno svima što su mi napisali poruke za ovaj Amazon Echo, fakat sam se nasmio sam se i hvala puno Ivan Masteru što je isto napravio to. Da, ako želite još A gdje je hvala meni? ovakvih videa, slobodno stavite like, preplatite još, kliknite ono zvonce. Kako biste znali kad izlaze novi video. Ili kad live streamam, pa da mi ne govorite cijelo vrijeme, Marko, ja nisam znao da ti live streamaš. I onda stalno dobivam komentare kako se tužni što niste bili tad na live streamu. I onda se ja osjećam glupo jer onda ja ne mogu live streamati. Život je težak. Ali uglavnom ljudi, hvala vam puno na svom supportu što mi dajete. Uživajte mi u ovom danu i vidimo se u sljedećem videu. Uživajte mi. Pa! Možeš da radimo ovo ovako bez pozorne. Mislim da bi to bilo dobro. A moraš ovaj plavu pozad, plava je bolja. Uglavnom Marko, hvala ti, ako gledaš ovaj video, hvala ti što si pogledao moj video. Mene znači samo što ga je pogledao, da je ostavio samo komentar, meni bi značilo, a kamolo da snimim video. Sad mogu da završimo video, evo ovako od prilike. Uglavnom da, hvala ti Marko što si pogledao video, doveo si mi par subscribera, pregleda isto, tako da
Ljudi, a sada da ste vi uživali u ovom klipu, ako jeste, obavezno ostavite like, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!